Ndongo ya chama cha GDDP na ula ingini Muyumbe wa kiliombunge cha Kangundo Fabian Muli ni wawetakana dhina munene wa ilembeta ya ukamba ni kimena kati watongo hii na kulia kuendani ya useo. Muyumbe Fabian ainene ya chadhini cha kutani ya muthena wa ngumba usia kena kuye Kangundo ya yulu adhingilila kana miaka mingi atongo ya metela Usakuani munene wa vita na kuambia uweta maketi ya kivila cha Usumbi Usakuani ni ungi okindukila kiende mundhiva ukamba aiweta takwananga ivinda na tongo ya maile kuweka ukenga enendhi ingi aweta kimena ki cha tongo cha maukamba kipatite enendhi maendeyo na useo ula atongo maukamba matona kwika ni kwitikila kwika lava kuvina silikali na kutethyanisia kuwete uthukumi ukamba vatengusanisyo kana kimena kitemuthia Kuvuthiisya no kutuelesya. Muyumbe Fabian Muli awetakana ndongo isya ukamba sithitwa Itina wendi museo kuyene nthi na mavinda onthe methitwa na kimena kingi Itina wakwasya kana kuleo vita nthini wa ukuni wa kura nduva kululusya ngoo na kulika silikalini kutethia mwene nthi wa ilembeta ya ukamba ketha bembai ithina anu ndu wa kimena ni baya mukamba na no kile vinda baitu nitwithitwe na tongoi ukamba witu na tamino kuna kula baya mukamba nikavinda kwa kavinda kula ila mbingi sienda abalaba ulusi na siya mina ulusi atongo imaitu mayumia ngonu ndo wakimena pandu mama lelie ngoo na maijoini silikali nikana andu mo matetheke pande tonesi yake imenda kamba kuendea na kuimia wendo na kuithwa vomwe na muno ndongo ila itongo ya ilembeta ya ukamba kaundini sionthe zisio hithi wendo ukamba witu ndui wendo baitu tenda ni akamba maitu kuma musi kwaku ukamba witu with ya brother na sister maliana kina baitu enda imukenda ni akamba maitu ukamba witu wonde kuma Kangundo Masyaa yonde makuweni na kitwi akamba menda ne na maima na kitumi cha kwitha methayo uyu ile na netambia ya tongo ichamani cha wepa lame wetakana na mena motongo utonya kwecha kivila cha Usumbi imeenda ngulika silikalini na kutethia mbaya mukamba kwa kaumi ya utewa silikali na kwa semondo mama endeyo tutona chakula na wabaluka miaka 5 uliopo silikali throughout ingi 5 yoka uliopo silikali throughout ingi 5 yoka uliopo silikali throughout no yasya uketia president uketie ndi uketie takwa na watu eko tukekala opposite hivi na hii ukakunua kula nao who will make you that president ukakunua ndi au meao onde ma wiper muijoini our president akamba makwate resources tabino vindani yao kuna kula tabike vindao kuna kula no uenda imuitie president yes kwe kula zietu ayu na yu andu ange maibe yase umenda itia kevila payupa ubungu ukenga andu muthena ubungu thini wa kunena nisya mautoma kutongwesya nthi ya Kenya wetani kindu kivata kuyatongo imailembeta ya ukamba na ingi kana maundu kuma silikali nene makoka undu atongo imathenge president wa umunthi ingi imenda ene na mukukwata mbau ndongo ila masakwete isionisyo na kuelea kwitikila maundu mauteti ateo ivinda ya miaka 5 ya thela metikilia atongo ikwete ivila ingi baitu atongo yonthe makamba kwi silikali ya William Samoei Ruto uchumi ni mumu ukaite kwateania hithi onthe timanono tonothesya mauta tumanono tonothesya liwando lakini tikile vinda tamino kuna kula ukamba witu kuya anwe resources election ya thela na mukamba omwe asya ketia president ila ingi na vinda itia kula ndaketia yes ilamba iti wata yuti nengwa miaka ingi 5 aume mali lo vitambia asya hii Mr. President yendo nengelelo wa mwala akambia na aliko mbanje timaisisya nimune uye minaye zya kwishia isisya tambone nga Fabian tina kesi likalini nitumunenga lelo kata mbosembya bala aume mautu support nundu imbai inozitu baitu atongo ya mama itu dinowilo ikuni kimena tutu akamba maitu yuni mukulia ki tuthukumena MCA situ kwate MP wenu kwate inga banosi wenu munube kwate senator wenu na babika miaka 5 nyini kulia kila mundu ondoke eti kibila cha MP eti cha MCA eti cha ngavana na siasa sida asibu na development idakra yethiwa ndine Masyaa Kangundo nyene tomboni Kuvuthiisya.